An teachtain seo táim ag siúl i gcuiscéim Líochán Chilmhíthil nó the Kilmichael Ambush in Oíche Chorcaí. Tá sé ar cheantar na heachtraí is mó a mbeidh caint faoi a gcogadh na saoirse 1920, nuair a bhí cathfíochmhar ar siúl idir Éire agus Sasana. Bhí críleabhar an chathair seo in Oíche Chorcaí, bhí smacht dionraráil óig a bhí bliain is 20 d'aois. Sé sin Tom Barry. Sé má aimimiú na achrathú a dhéanamh ar mhórthiúil Tom Barry agus sé óglachas tríocha ó Athí-Leanán chuig Saobhan Líochán ag Kilmhíthil, 15 km siar ó thuaidh, chun ionsaí a dhéanamh ar Orsaí Sasana. An sin, leanaí mé an bailach éilethe a thug siad ó Chilmhíthil thar abhainn na bandan go dtí an teach sábhailte sa Garán Uair. Táim ag tosú mo hiúlóid cúpla míle siar ó ruthad na bandan i mbaile Inis Céin. Tá mé arma bhealach go dtí an teach ar chruinní an Colún Ratha an in oíche sin i mína saona 1920. Comáile sin léirscoile tá agam tá mé a bad úsáid as an leabhar seo le Tom Barry mar thróir. Well, tá taithí agam mar lucht féachanaí ach tá seo beaganín difriúil, tá lucht leanún agam an seo taobh sa bárc seo. Agus ní éon inú nar corú na rebelúnaí riomh chois, tá láit sin chócasta sin. OK, lads, tá mé mar bhealach, slán tabal. Fadas a bhí cogadh fiachmhar ar siúl idir Éire agus Sasana, bhí 2010 de Orsaí na Crónacha gan do Corcaí ag Gcoinne na Nóglach. Míníonn Tom Barry in the leabhar cadba chúis go díreach le Líochán Chilmhíthil in 1920. Of all the ruthless forces that occupied Ireland through the centuries, the auxiliaries were surely the worst. Day by day they travelled to Copyeen, Castletownkenny, Dunmanway. Lorries of them would come roaring into a village firing shots and ordering the inhabitants outdoors. In cold blood they murdered Reverend Canon Magnier PP Dunmanway on one of their expeditions. In this time tréis an teach ar chruinní an Colún Ratha an in Athí-Leanán a Aimsiú. Seo é. Seo é an áit inar thosnaí an Colún Ratha an turas go dtí Líochán Chilmhíthil an 28 lá de mína saona 1920. Well, seo é an teach in bhhailí an Cheshire is tríocha an oíche sin. An rud a caithú saoilú ná nach rá clú dá laid ag aondan na acab cad a bhí an andóibh in oíche céine, nó cad a bhí taobhthír den teachtain crú a tréála a bhí déanta acab. Ag a 3 o'clock imagine, dúirt Tom Barry Loeb. The men were told for the first time they were moving in to attack the auxiliaries between Macroom and Dunmanway. Father O'Connell, Ballineen, had ridden out to hear the men's confessions and was waiting by the side of the ditch some distance from the road. Silently, one by one, their rifles slung, the IRA went to him and then returned to the ranks. Soon the priest came on the road. In a low voice he spoke. "Are the boys going to attack the Sassenach, Tom?" "Yes, Father, we hope so." "Good luck, boys. I know you will win. God keep you all. Now I will give you my blessing." He rode away in the darkness of the night. Deir Tom Barry gur thosaí an Colún Ratha ag siúlann sin sa dorchadas agus an bháisteach ag gradú a nús orthú. Tá ag saoilú cén cinál smaointe a bhí an eagna na lads óga seo agus iad ag beartú
ansaí fiachrair a dhéanamh ar an áibhde. Chun cabhrail an táimid bre ar chúpla rud chun cúlmhóirthe an cheantar chuig Shilmhíthil a dhéanamh amach. Cumála me léirscáil agus GPS ba me ag bre ar eolas áitiúil. Simúil go leor mar an scéal na heachtra i gcuimh na bhaintear iarthar Thurcaí go dtí an lá atá aniuán. Tá man éisic siúil tríd na Bailte Fearan, Cinneck, Slionóg agus Lisí Choráin. Ar nói, tá rudaí áirithe leiste de céad bliana. Ach ag an am céanna tá sort atmosfér ag an áit seo, sort mothú aige. Nach bhfuil áirithe a méid sin. Má stopan tú fa second bháin agus má éisian tú, is féad leat imáint a chluisiint. Agus tá sé an éasca a hallú gur hiúil Tom Barry agus a chomráda an bóthín beag seo na blianta fada ó hen. Mar a dúirt Tom Barry sa leabhar. Everyone was drenched, but the column march continued by roads and cross-country, noiselessly silent and only smoking in the cover of a ditch during the short rest halts. No one knew of its passing as it went towards Kilmichael. How are you doing? Great. It's a hurling game on, is there? I think there's a bit of a game or they're training, I'm not sure. Oh, okay, I can hear them tip in the distance. Hill, turn right. At the cottage, straight into the game. Okay, thank you very much indeed. Good boy. You don't have to pass now to get a score. Yolla, John. Yolla. Inside, come on. Go down the shot, go down the shot. John, hold it. Look for it again now, mate. Come on, Darren. Come on. We're basically the northern side of Inniskeen parish. It's named after a man called Dermot Mahuna, or Dermot O'Mahony. Tell me a little bit about him. Was one of the people who fought in the Battle of Kilmichael, and he was a farmer's son. He worked the field we're actually standing at the moment. You're he joking, farmed in really? this place, but he became involved in the emerging volunteer force of 1918 and 1919, and I'd say the farming went a bit haywire with him at that stage. Rishe Lumen sin as an sé óglachas tríocha a chreid Gilmhíthil. Bhín chuid is mótaí a bhíidir scór bliana agus 8 mbliana feithe d'aois. Be armleoirí, tógálathe agus micléin a mhórmhór. Táim ag dul as mo bhealachar fe tamalín go dtí an capín chun búla le seán ó céalachar a chuiste chuimhnachán Shilmhíthil. Creid é nó ná creid is a fab seo a fuair Tom Barry canreacht an cholam rathe cúpla seachtain roimh an achtra. Vítar ballahead sin sa tap firma ag 2 o'clock ar maidin. Sure. You know, istig na lads, go bailach, céadrá chun torlú. Rá siad fatach. Ón trénála, fórsíad, san seachtain rivré. Gvúrvór viidir as únta réig chun búla leis na sasanig. Dú pari rivré I górga híl. Dú sé beg tríd gudí an dere. Beg an bú ag na agzís, nó beg an bú ag na óglig. Chúna mé nach rá amsir go róhá an í chéna. Bhí sé ag stelbáistí agus bhí sé anna úr freisin, mí na sauna. Bhí sé ag stelbáistí agus bhíidir, bhíidir flucht, báta. Bhain Barry úsáid as na óglig á túl. Agus gan éan na tuairt éon ára dóib, sin ag siad ná na cúl bóir a hóga. Ní raibh an trach na bóthar an tám sin, ní raibh an glúisteán ar na bóthar in éad agus a bheithe. Fiú féin agus méid siúil nniu cheappas grá seán hiúnar fad ní rá cór bháin ó go a chuí haram agus mé ag siúil. Rud a chur an íonar arm féin ná nach rá Tom Barry grá seo cóg sin ag an am nach rá ag a gábhlíon is fethe. Bhí atná go féinar. Bhí min cúiseach an a bhainál. Bhí sé anna bhá chun canarach de thuairta daoine. Agus bhí anmheas ag na óglaigh Tom Barry mar canra. Bhí taithí aige in aram na hasanna. Bhí an trénálaigh agus bhí an taithí aige I cúsaí mílta. Rud eile, fuair sé lán cabhar ó na daoine a bhí níos sin ná é. Daoine cosúla Liam Deasy, Charlie Hurley,
Maher, Tom Kelleher. John, tá mé treis capín a ruthe, ní tháinig siad an seo, tá mé an seo ré chuig. Gordon. Tá mé réad le him ar ma bhealach go rís. So, cén tro a meabhróg tú féin? Bhí átain séar go teach súsan is. An bóthir, an phríomhbóthir ó Corcaigh go dtí Don Tree. Okay. An Banshee line tuptar. Bhí béal an seo go raibh na, fórsaí hasanna ar an móthir sin. Tá tú rálam go gaha mé na cúl bhóire thógáil. Na cúl bhóire, agus bóirí na bháin, agus beidir tá begarín talamh gar go má. Bud camera gúil méid trúla sin i tháin. Táim tríomhíle inis ó Shilvíhil áitir tháinig Pat Deasy chun leabhar le Tom Barry. Gá lá ribhe sin d'éirigh sé tín agus ná sé ná éimeacht le na chomrádathe. Ach thocraigh sé de fur a leannacht nuair a tháinig sé chomh fada leis a golún. Deasy pleaded with the commandant to allow him stay. Tom Barry found it impossible to refuse him and ordered that he be given his rifle and allowed him to rejoin the men. Well, seo é an crossfóthir ina chrasnaí an Cheshire is tríocha. Ní rá sé go gnóg dar nóí ag an nám is atá sé inniu, ach fós féin bhí sé anchontuirta gur fad, so bhí orthab é a dhéanamh faoi cheilt. Táim ag smaoineamh Tom Barry nach óga bhí sé. Cad a tharla dógrá sé ag tréad in am na Bratainne ach bliana na dhé sin bhí Barry ag ganas ar Líochan Shilvíhil. Cén chuí a tharla an tarthú súntasach sin. Deir sé ina leabhar, "In the land of the Arabs in 1916, I heard of guns being fired at the people of my own race. Back in West Cork in 1919, I read avidly the stories of past Irish history, of the killings of Irishmen, of the corpses of the famine, and the patriots who strove to end the British conquest." Seo é láthair an Líochan. Bhí sé floch, bhí sé anis an lá ar tháinig Tom Barry an seo, agus tá sé mar a chéile inniu, tá sé ag cur báistí gan faoisimh. Tháinigtar an seo ag a 8 ar maidin, agus níor tháinig na tans go dtí leathbhatéis cethir sa tónóna, so bhí ar bheitheh ar feadh 8 nuaire a cléig. An teachtaid seo táim in Iarthar Chorcaigh ag siúla goscéim chollún ratha Óglaí na hÉireann. Ar an 8 lá fiche de habhain sa bhliain 1920, tháinig Óglaí na hÉireann faoi steward Tom Barry in Níor Dua ar am na Bratainne an seo i Gilmhíhil. Táim ag bualadh le Donal McGillir fóil as dréad na bandan, ar á aithne farsanta aige ar Tom Barry agus ar na hóglaí a chreid ar an móthir seo, chun tuile a chlisteáil faoin gá. Da bé sin an céad straig mór a bhí ann i gcuineh an náid an tám sin Gilmhíhil. Agus nuair a fuaras amach i Whitehall a London agus Westminster na háite sin gur hála le héad. Dhígad an sin gur raibh na hóglaigh an seo in máíire. Agus mar sin bhí sé annaháach mar cha. Bhíon amsir go hanis de réir dal bhrá. Bhíon aimsir óhás gur fad. Ní ráidir ag gerá an toisnach le bhéon bhíochan na dhéanamh mar sin. Ach gach mach máthir díobh, bhídis ag chur síos ar an bhuacht. An fócht ó bhás go bhíon sa ar feadh an lé. Na daoine galánta, macánta hús an sin, sa tí hús an sin,
de chuidir siúd, cúpla bocéad, téadóibh. Bhí taithí na cogaíochta in Iraq ag Tom Barry nach rá a lehéideach na firóg eile ach dairí lo mar a bhíní Donaldam. Bhí an láthir ceannis de cumán pósíos an sin agus bhí Barry an sin agus trúr an sin leis. An sin an céad teascáin, hús an sin, teascáin ifar a héan, bhí denúr an sin. Teascáin ifar a dó, hús an seo, bhí denúr eile an sin. Tríú teascáin fé ceannas duine dar a bhenam do Stephen O'Neill. Bhí trúr diog an sin. Ach bhí 5 bháin fóca ag Barry, cén chuí a meid sé ná na saidirí a stoppa agus iad ag taistil ar nós na gaotha as mai chrama ar an móthir seo. Connig sé go raibh éide mílata casóg mílata a cahabh ag Paddy O'Brien den na hóglaigh casóg nóglach chun na féan gdíint agus de bhúil smuoine Barry. Díos sé íosteach na casóige de Paddy O'Brien. Has Tom Barry a mu a lára bhóthir agus é a cahabh a chola. So, céir de hitamach in the sin? Se, de hánig seo chuige an céir larí. De cha sé Millsban, de hosnig Barry ag scuile agus de héad sé a dóg. Agus de bhariadar gach mac mair diop ar an mór sin. Nuair a bhí Barry agus na leidse teacht de chóladar agus is ar an mór seo agus in i líon mór agus iad rá Gaelimid, we surrender. Agus bhí sos beag agus hes trúr de scuile leo agus de bhariadar Bertacha agus de Gwynedar Petisi. Sin déile breag go bhíon. De chonig Barry sin a talú agus an trúr a bhí leis flyar naon be chéirlaí agus Bud Murphy de chonig cad a hála de hándar a níor a dúi ar an dróman seo agus de scuile ar leo. Agus níor stadadar go róda go léir marv. A rís dúrdar gur we surrender. Ach bhí go leor feice ag Barry agus de leid agus sa Barry, keep firing and don't stop until I tell you. Agus de lendar or go dí go gach mac maith díobh marv. Okay, well, it's grow full choiseach é an coganach ag a deirí hir hall. Mario seacht nina dhéag de na auxiliaries agus trúra óglach ar an móthir seo. Níor thóg an tactra ach leathair a cléig ar a bhéid, agus an sinna go cuaig thosaigh siad ag búla ó dheas I dro garan uair. Sin an áit bhfuil mé féin ag dul inis. Bhain an córa crutha mór as na fir mar a Derren Barry. The flying column came to attention, sloped arms and was inspected. Some showed the strain of the ordeal and a few appeared on the point of collapse because of shock. They were harshly reprimanded and then the column commenced to drill and march. The lorries were now ablaze. Like 2 huge torches they lit up the countryside and the corpse-strewn blood-stained road as the flying column marched. Ag buinte seo bhí na firfí bhrú agus iad ag tethe. Darla Tom Barry rishi trí sean chaisiil, át na Gairach, cúlín an gháw, an Baltín Brac agus Mansaí chuig abhainn na bandan. Well, is léir gúil mit tagathe go príomh-bhóthain Van Trá nó de Bantry Line mar a léitar ar go háitiúil. Rud a chur an iontas arm féin ná an bailach ar éirí le Tom Barry agus a bhuiin, an bóthir seo a chreasnú. Gan áras na saidirí Sasanacha a tharraingt arm féin. Táim chun malait slí a thógáil inis trí Stát Vansaí. Agus méid siúil faoin dreithid seo, creid nó ná creid, tá méid trasnú faoi bhóthar fantraí in aontaí le sin.
Nílach áhan na bandan idir mé héin agus an Garan Uair, is an sin atá mar rial inis, áite Dr. Faraway Camper go háitiúil. Thug beirt na hóglaí tuairisc bhí cheacin eibrí a bhí folamh i Garan Uair. Conas ar airí le sé óglachas tríocha an áhan seo a chrasnú. An tain led a thug an Barry dún ná gur chrasnaí siad áhan na bandan go cuaramach. We arrived in the vicinity of Dangerous Manch Bridge. With full precautions, the Bandon River was crossed and Granure, 11 miles south of Kilmichael, was reached by 11 p.m. An drihid Contourtach Wanshi, Shahé. Well, how are you, Mick? Tá mé búla le Mícheál Ó Brynn email na Carraga. Críte ahar Paddy a Kilvíhil. Ciúil Mícheál an bailach éilethe ó Kilvíhil le na ahar cúpla uair. Maybe you could clear a couple of mysteries up for me in relation to the route. Tom Barry's account doesn't really tell us how they crossed the Bandon River. Well, they all crossed the river at the one point because they all met just before the river. Well, I suppose you had practically 20 local people that knew the area better than the outsiders, and they took you could class it as a shortcut, but a safer route, crossing the main road, the Dunmanway Bandon Road, and they all met up to cross the Bandon River on the road by the bridge. The uniform that Tom Barry wore, he strode out onto the road wearing a uniform to slow the convoy down of the Crossley tenders as they came. Can you tell me a little bit about the uniform? Dad had the uniform. It was actually an English colonel originally had that uniform. You're joking. His aunt, she was a dressmaker, and she altered it to what it was, whether you could class it as a Naira uniform or what. It is very distinctive. Do you know where it is? Well, I've heard where it is, yes. Ashield could tell me where it is. Well, the people, when I'm gone, when his family are gone, if they want to, they can do it. Okay, but it's still safe? It is safe, yeah. But not on display? Not on display, no. Okay, and is there a reason for that? From once the troubles were over, and he said, you know, the gun is buried. He didn't want to discuss that side of the war, we'll call it. Will you do one final thing for me, Mick? I'm trying to find the Faraway camp, so I'm relying on you as my local scout to tell me exactly where it is. So, where do I go? Well, as the crow flies, it's southeast, about 2 to 3 miles. Twas hard the awful words to frame, to break the ties that bound us, but harder still to bear the shame of foreign chains around us. And so I said, in the mountain glen I'd seek at morning early, while soft the wind blew down the glen and shook the golden barley. They sat within a valley. Mar a scríobh Tom Barry faoin taxábháilte. The men had been practically 30 hours without food, marched 26 miles soaked through, and had undergone a terrifying baptism of fire. What's your name? Nora Lynch. Nora, you're telling me that this is the Faraway camp. This is where Tom Barry and all his troops came. Right, yes. How come this house was used as a Faraway camp? It was my uncle that owned it at that time. He was John Hurley. And he was sympathetic to the Ogley, the men from the 3rd Brigade from West Cork, he was? Yeah, that's right, he was. Well, they were neighbours
They were all neighbours, if you like. I presume you grew up with tales of Tom Barry and the boys of Kilmichael, you did? Yeah, a little, not much. Everything was kept very secret. There wasn't much about it really at any time. It was lovely meeting you. Thanks very much indeed. Treis cúpla lá an seo dimi an colúnís fuide ó Ias chun fórsaí hasanna a cheachant. Bhí cuid dháitóibh siúd a chreid I Gilmhíchil ar seacrán ar feadh gábhlion. Bhí Líochán Shilmhíchil ar cheann de Crossvalley chogan na Saoirse. Lag sé síos beartailt chrailchogaíochta na Gulún Ratha. Mar thora ar sin, tháinig an sos cogaí an bhliain dar ceann, agus thosaí na córáití siocána le haghaidh Saoirse na hÉireann le rialtas na Breataine. An rud ar ritlam ná céco ógus na fir a thóg páirt I Gilmhíchil, agus an chodasnacht mór idir an Líochán Fiachmhar agus an saol sonanta simplí as a dágadar, agus ar a riil siad arás. Mar dúirt Mick O'Brienlam, rú na athair an capital sin ar a híal, agus nar leabhar sé mór an faoi a rís. And so I said, the mountain. Túra Harry ar Ciarí an tatan se thugann agus é ag leanna coscéim le fertar Spain chlár sin le feiceáil le gan caiiciise an tatan se thugann ba beochraíola agan ar chumartas pelle na Gaeltachta agus ar chríomh leadóg I Roland Garros. And shook the golden